ин дуконҳои растаи маъруфи гӯштфурӯшони маҳаллаи 33 душанбе аст ки тақрибан ҳеҷ гоҳ аз гӯшту харидорон холӣ набуд. аммо имрӯз дари аксари дуконҳо баста ва ё чанд порча гӯшти навъи паст доранд. қимати гӯшт ҳам болои дуконҳо овезон аст. 23 сомонӣ барои 1 кило гӯшти гов бо равған. акнун ин иқдом ҳатмӣ аст. шаҳрдори душанбе дастур додааст ки ҷиҳати танзими қиматҳо 1 кило гӯшти гов на бештар аз 23 сомонӣ ва 1 кило гӯшти гӯсфанд на бештар аз 24 сомонӣ фурӯхта шавад. дар сурати ғайр қассоб муҷозот мешавад. равған мажбурем ки як гови мода биёрем кишем мода мегирим дар пир мил мебиёрим мешим ва пакливар мешим. аммо дар бархи дуконҳо, дақиқтар дохили дуконҳо гӯшти босифат ҳам ба назар мерасад. вале мисле ки тоҷирон намехостанд он гӯшти босифатро бо қимати 23 ва ё 24 сомонӣ ба фурӯш бароранд. вале ошкор намегуфтанд ки бо ин нарх гӯшти босифатро фурӯхта наметавонанд. зеро аз боздошти чанд тан қассоб дар рӯзҳои ахир огаҳӣ доранд ки дар тиҷорати гӯшт дастури нархгузории шаҳрдориро иҷро накарда буданд. сабаби қиматшавии хӯрокаи мол қимат шуд, гӯштам қимат мешавад. бензинам қимат, бензин мол ҳозир ҳар як сари молда худи қурған ман 30 сум медодам, ҳозир 55 сум 60 сум гирифтест. ҳамин соҳибкор ки шудаем, ҳамин корро бояд вай кардан бурда оқат кардан. аммо харидорон низ аз камчинии гӯшт дар бозорҳо ва поин рафтани сифати гӯшт шикоят мекунанд ва бар инанд ки бо қимати муайянкардаи шаҳрдорӣ гӯшти босифат пайдо кардан ғайри мумкин шудааст. Абдибразем омадем инҷа. Лекин 23 сум ба یه روغن خرید اگر گوشت نقص نمیتیم. چیکار کنیم نیست واقعا. مجبوریم گیریم همین گوشت. گوشت خوب نیست واقعا گوشت. таҳлилгарон сабаби аслии болоравии қимати маҳсулоти ниёзи аввалия аз ҷумла гӯшт дар рӯзҳои ахир дар тоҷикистонро ба поинравии қурби пули миллӣ, афзоиши қимати маводи сӯхт ва боло бурдани маоши моҳонаи кормандони бахши буҷетӣ марбут медонанд. аммо мегӯянд дахолати мақомоти ҳукумат ба қимати маҳсулот дар шароити иқтисоди озод қобили қабул нест. дар иқтисоди бозорӣ این عامل ها خلاف 100% هم قانون اقتصادی بازاری است هم خود قانون شهروندی است. مثلا چون که مثلا دولت باید هیچگاه در اقتصاد بازاری در امور اقتصادی دخالت نکند، بله دولت میتواند موادی مثلا نیاز اولیه مردم را کنترل و تنظیم کند در صورتی که مثلا سوبسید بدهد، یعنی با استحصال کننده ها وام های با امتیاز بدهد. در غیر صورت امکان ندارد، چون که این مثلا گونه تنظیم کنی ها با دوباره بالا رفتن قیمت ها آورده میرسد. شهرداری دوشنبه قبلا برای واردات چاره‌های ضبط شونده و تنظیم قیمت گوشت 4 میلیون سومانی اختصاص داده بود. اما طوری به نظر می رسد آن سرمایه تا چند روز پیش قیمت محصولات گوشتی را در بازارها پایین نگه داشت و خلاص. طبیبان میگویند انسان باید در روز حدودی 100 گرم و طول هفته حدودی 1 کیلو گوشت استعمال کند. اما طوری به نظر می رسد برخی از خانواده ها در تاجیکستان ماه‌ها طعم گوشت را نچشیدند و آنهایی نیز که تا امروز گوشت گاو و گوسفند را بعضا روی دسترخوان میگذاشتند آن گوشت را با گوشت‌های یخ کرده مرغ ایرانی و کانادایی عوض کردند.